Oshafo mame ema wakwa aba Enfambra Emergency Ghana TV eso. Ene ye nua baabi aba bepie mu e wo Lawson TV a ode na rehosem etudwa na ene se eye o maame ne papa e wo mu emamu edu baako na edu no ema na ewom enya awade emema ne nso so munya awade ne nso akese omma no ene ampa adwadefo wom akwadwefo wom na akese enya asem ketewa omufa oya omu pa na enu krante nkonkoda no bibia omde omusabeka bia no na chese agiagu asem ye akoya rehosem mo de ababedan ofankwana se omo na omuntumi enfiri mu mfi no mususu se huhum asem abusua kame ho ne nkonkoti asem a ode etudwa ye ba efutu obi a ho ne yafa de etu ye hofo na afenso ya kire ya drink akra de afasa story we ye nkonko hwe video no embra oyima moajo ofa mejo so what do you say bacho manya 36 ede na ekoso Abrabo mu asusu se hawo nanka ufiri mu a ebeboa ma Abrabo no akwa animu a ode bedan yo family dasi kwa masampa ofa mi mami a 11 dubaako me mamienu ema 9 ofa yemu bia enikun emema de omo yire emema no wo yire susu enye papa eno o kirem say so bi wo yire enye papa no me say oba na waware no me blank mi nkan chen so no aduane osuro oba ane unua no mo musuro ma oba no susuro oba ni timi be ma no enti oba no onu aduane kura onhuru nchansi na jo thank you wo jise da obesa nu aduane biem ansa na wahohoro nchansi no na obra on fa nhuru mo dabi abrochi asa go ba huru yakwa abrochi aduane mo abrochi omhuru nchansi mo na huru nchansi ba no oba no mpa adware eso ye enti mama papa kura ka say mo fa nche mi o kotie ni pacho atrame pacho say and Friday go on kasabiako pacho so oba ne edika onye dey ompa aduane no a ena tu no sampa adware obi ompa adwale bia no bo de friend brufin wa buru no ho fin de friend brufin koso pacho mo fa nche mi ama me papa kura ka say kotie ni ani nti kotie ewo ani anka me bra won ko ne yere ho ye oba no to panu no asa si kire nsuo no di bom no di omia kuro enti ayesa ama na mba ni nyina pacho ben kasemu no o masua ne suban onkomode enti ewo enti ye mema no enya emapa emma no susu nya ekunu enti ohwa wakuma no odwale empresse dako me si ofa na nu ya me ko ofie me ko bese me ko du ofie bese 3 o'clock no onware ye efia no pa anapa no onware ye na omo mpa adwale nso twitwire omo mpa si twitwire eno na waka no obeso no pa na totoro biana no oba nanum oba nanum aso awe ofuita onanti sa ma de esa na me ka so bedware na me se me ko chia me maame ena odi machi ne ye e ko bae oba we feel comfortable ena ko dae e ma de chi ma no sa nanti sa ya bi sa bra oda we ya rough for better bosses ya anyumbre ansa na oba ni dware wosa da ma de sa chimbio wosa dai e ma de chi ma no nanti ya anyumbre ansa na wo dware that just 2 days onsi ni niema so oda mpa so ayuro na mode na kwa ya sabia ko hwe na adwenim na adwemu ye fine no ofa na adwemu ye fine wonya ye minhu dia min describe ela ye ma no so ye padwuma pa na nsusu kuna boy se dia jonso abo akoko wonya ko ye kurom pe nti se ya topic unya kope onye manya bisaw uni ukuni na ba ya na opa edi asra unti numa bisa uni ukuni na ba ya na mi bramo mi sisters mu ko ba bia o ma se ye auntie na ye sa se ye friend say ye ware a ye benya mpapa be di eso me pa cho se omo ko na ye nka ho nti wan tede no ye nyintum wa ha eti bia wetu aka say omsi busuani bi na eyem sa omsi busuani bi na ye sa enti
Emma me so me ko ba bi se me ko hwehwe ma Abrabo me so me ko ye ba yo man ka se me busiani na ye me so mo se e friend say we moti aware me Wow. moti aware me amene na wo ba Woni moti anawo. Minimo. Are obana wo na pampe mu apa na. En na bodwe so ye ku ha. Enti ama wo moti bi aba no. Nya oba ne abamu oni na mai. Akra no ho fe papa. Bemma kentinka pa o ha adwene kakra na no ho fe. Ofa enti ama bemma ba wa kwa bemma hu a sa obo hu body no pese opel. Bemma dio obebe Abrabo mu obeboa wo no. Onya ka che so me pew. Ade be chi no. Ohu kura na odwane. By the ade wadane kaka. No wadane kaka mu to bia aginyame we nko anenim. Di obeba wa Abrabo mu oba be se wo no. Bemma be so pesa na ohu no odwane abopa me enche no. Bopa na fa ko wura dem se wu dwane akoy. Kan beda. Ofa dia won pe no. Enye wo wai no kura enwai. No so water di wo wai no kura enwai odi. So odi wachi andi. Ba woni wonya anyem wo wonya ka se wonyem pe. Get it. No odwane. Don't get it. Don't get. But near on penono. On the Ani da wo wai kura. Enwai. Ofa so tale hu andi. Ba woni nya wana se wonya ka se na se problem bi nya ba pe na odwane. Ni ompe ono. Ya ompe no. Problem be sa ne ba odwane. Say bia woni no ho na ebi akọ ebi ni medie. Minya ka se minyem pe na papa we dwane ye. Okọ. Oma biu. E wo ma no asuma akora so mo beje akora na mbra. Oma chop mani oma hwe. E wo ma no asuma akora e dura nyumbra no asuma akora na se ombra. Omo beje ne mbra. Na mi bisa ne senti je oye ne eye. O ka che me nti o ma chop mani o se hwan no ma ne chop mani. Akora na ba wo bedidi nti. Hwan no nsa ma ne chop mani. Na mi se sa o se ai na mi se yo wa ya de. Ofa. Enukura danche wo tompo na nke yeto wo ye tokura anka ni de wo de betwetwere wo wire. Ofa wo ya enye yi wo ni kunumpo na nka wo kakra wo ye kakra na ye yi a wo ya enye yi. Ofa mi wo 3 months bi de akora wo ehye machi bi de ntuma go etumachi na mi de akora wo ya hyewo na makọ yi mi faka ba bi ani me free wa akọ no 10 season mi ko Friday mi ko cleaning ni fie mi ko Friday ni ma ba Sunday me bon night me twitwi na meya me kwa no pa me ko cleaning hall ni na yi nyina nti anwumbre na ma anwumbre oba na onmu nu adua na ma twitwi nchanse ni mu nyanti me ye na akora na da na ma bon night me twitwi na dwa ye me ni bibia so 350 cedi na sisa me kokoro na ka nyina 350 cedi na sister yi de be ma me a month ba obi wo ho a no onye sa adwuma no ma na 1000 cedi ba wo be yi uye ma ye no na aye se favor bi na nipa no kra oye wo no no oye wo se unye bia onye obia of ama Abrabo no aye den ti ba bia me nyame wuye something gari na me dida eye dua ne kama pa gali no aya na ye me fed empu because ba bia me wo no mo kasa me pese obi abe hu se gari na me dida ehia wo sa afeli ade na masuma obi so nkotomle me anti ehia wo sa afeli ade ehia ni be de feli ade wo de ye feli esa ma ye muntwakuru hwe nti akwa no kotoba na be sometimes ekomo di akwa no mu bisa me a onye nufunso ni wo ba na ma twa nto o mo si wadidi denti na akwa ni susa me si wadidi so na wadidi ye ba me pese obi abe hu se sei na ekoso nti me ba bia me kwotena ye papa me kwa papa kokura be 70 years because akwa retirement ache no ye security e wo hospital bi nti papa no ni yere nti me kwa ho no me kwa sensu oto no obi asore no so so nsu mi oye sa na ho ya me mbobo nti papa na me obengu so no so tena wasa on se no fo do mu no aduane anajo otimi tena wasa anajo afi no soja nti oye sa na me aye me se nti mi papa anka meja na ma na yesa nti me ka che papa no se me wo ho dia na me wo aduane wo ha me ya
me mani bintu e ma ne ye ti mi na me ko nsuo to a ma ka chen say e ma no nsore mesa nti dia me ya ma papa no nti mi wu ye na me ho kire papa na ogi ne peya no so ono ko ye yarefo no ama me kakra ankenye eno a ankenye na me nante pla e wo custom house eno ko me pla 50 250 any ballers ka compound house big. Oh yeah my ballers car say no emfaso bia na say Emmanuel omonwa school feeding no omo bi okwa omo ma ko homa aduanu no matiti bia ba fie no omo kuru no omo ma omo abesora ena ne ba ko school also obedi ni free Awiase ade ya ne edidi ho ene ko transisi edidi pa esesika nenso ewunya bibi kakra bi na ode eteso bia na ye ko yanim papa ka che adwuma bone eyesne krono bo enti mi decide na tu mitiri enti pe ni nye kura so me ye so mi ko mi ton ice cream so enti mi ko ton ice cream me wo ye mi ko ton ice cream ne ba akwara no mintimi enfa no ko pranti mi twen kwara no pon school na mi di ma fa akwara ba ko na me ne no ko no kita akwara no ma pra sa aga bi susu ofio ne wo mpe manima ahu ofio so beto me se na adwumanyo ne di ma mi o na me cost on follow ba no me pra no mo nya transfer no mo ko na foforo ba enu ana me ye kakra mi di support me ho kakra ge we nya ba fio onya mpe manima hwe mi hu boni amaye no mi ka nansi ya me ko ofie me si mi ko pe me bra mo mboa me kakra mi nya sika mfa mbra ha na sese ja ho che abolo so me kra ge we se me ko ba ya ge we se apra me mfa ma wo bi mi ya mo obi foforo custom phone bi bebra aka ge we se da apra no mfa ma mi bi wanye obi foforo enti on fa ma me ese ofa se mo mboa me Abrabo no ma ye din enye sa muntimpo na ebia me da so ti ase me hwe ma na me da chekere me were kasa me ebia na ka ma hye me ho akọ Abrabo no e mami ehia wengu why pasha mati Abrabo no ye dia na nkyere se kwahya akonfo o hawo no o dia kwadu nsifo ene mami ni kai na me fa sedama Alhaji Paul wi amoase one konfonochi school no ne kwai ne die nimhwe Alhaji baby obi am se sabri waje adwa ono yire ne abusuani nyina mo hweye baby obi ade e ka se may Allah continue to bless you nyankopon enkoso a Allah enkoso na onhyiraw nyampo chena so oso babi je ohene chia me ayi ohene chia me ma me afirimu a Alhaji Paul so ntimi ntra ho pepepe babi jaye minim so de akokọ nam ne bi bebo aminsira no ande so ne ai o ande me ko ekura o ma me ayi o ma me confirm ko su a me di bi cha pa enyasam keto kama pa na afi me chia ne ba ya punu o prosini e wadwira na ma chia ya punu ne yire kam ye jere frim ma chia so jaman ado onso ye chief security officer o konfanochi rural bank sana bibi chief driver yaw any driver for any pedifo am ye djuma konfano chinyina encha kese enkoma mami over o hawo no enkyere ne kyire mu a o de akọ sunsumu fo bibre nchen o de call no so den no mo ka kyere ho mba cho ko amasi busiani na ye so mu ntimi kyere busiani kura oye wo eno mu so mu ntimi boa obi amoka eno anu no ena de no kwa na ekoso e friend say o kwa na we sise nipa no ntimi mboa na no mu sa di hu ena eto so sa ndi woda wonda afi na abeda ne ntimi de me ye madwe se mi nko ba bia ehu be sa na okom ntimi de to so ofa ebi ni se me omosi moti aware mi ama me na wo ba we nyina efe me ne wo ba woni moti ana wo ba mo atundi ofa minimo edudu oni moti awo unim minim unim opani bi o kruma nansan ye den tansan bi bo no se wakodi enubone hudwa na asem bi obisa na danfo eye me mobobosa na se
makodi no bo ni bone hu dwa me ache na anka nkyere mi ono onam no oni si ache no anewra ho Ghana ha oya ebesi untima hata amma upa ensema enti uni motia awo eno na hawo ofa so mo kasa na ato adwendwe wu se wuni botia awo a wuni almost akwana kra nyina bobo no fo asari ka so akwana kra wa nyina abobo no fo motia ba no your friends ofa minimo ebia na me papa mba no so ye ni ano ba ko ye taye hu ye mpe ye hu kura arenya one maame ba ko ene wo maame ba ko papa ba ko nkola na ye ba ye mpe ye mu acheche ade ofa be ye nim papa wu ye kura o ka se ye nye ba ko nti omo ye amamble bi na ni tini no mu de be ye ofa omo ye amamble we wie ya eti na ayira e wo fie wo ma hu eti be omo so munkum odwa yo se de be me bra mu omo so munye amambre omo munkum odwa ro mfa ne tinya amambre ana ere ayina odwa ni tina ayira wo fie ho gosh no ma obi amba ho obi anya hwe odwa ni ti ayira wo ho no but according to Mrs. Asuko ba bi no mo say Mrs. ba ho so owani nti owani by me de ne ye amama agie di because me sister no na ni tiri mo odin pa odidi papa wo kwa na odidi na o ma me papa ofa me call me sister wo tamale ofre me sister na say on pama me na ye say me ma on say me mbra betena mbehwe me maame okay na me bisa me sister na say me na me maame mma no me na me ye penyi me na me toso enti se maame ni ahode a me na me mbra mbehwe me maame me mba me sister no oye obi a okeka ni pati bom wo ho a no afro no o se we edi che enti se wuni nyansa wo be bisa mu a no afa we ho tan enti wa ya ma kunsun da bia kunsun wo fie kunsun ni mankra so abba mu fie o enti ama efie wanjo enjo kura we ni we enkasa oni me bla muti me bo atwede se wa mi sister no wa gi me papa bibia akantenso wa ba no ne ma o mi papa onche da ni ma bia bai no wo ndwan ni we mo ma no mfa enye wona we be ma penyi bai oni me bra so se sia bibi ba se sia ni ekofi wo kɔ ho na se bibi na wo kache me bra na ba bi o ba kɔ pebusia bia ba na o me kɔ ofie nya me bra we na ma me ba ha me kɔ kan na me se dia aniama na aboro so nti ba bi o kɔ peska bia ha no nko na ha wana se ha busua ni nyina ha ye nyina pa tro abosom ofie ofa papa tenase na osombosom na owo bosoma okom no da bi on combine na mi hu se busum woni dem a wosum enti na ye fa se mami echima o ma no enko dem ho na owo amamre ni amane o ye ma no some no na bra ofiri mu no hwan na eye se di obi anye ebra no ofiri mu no na mo Abrabo te sei na etisa dada no a sa na netie na je zo ba party asi nyina na nye pa hwan se ni krokra mu no ede pa na de ba ha etio ede na pese yenye emma a wani je ebewie peyo yemma unya kunu anase wadwuma sem ana etise vise promise and faith ma se bi ha wo Abrabo mpa ede na enye ma wa be fili ba show me pese o ha on munyi free me so ye yi ha wonim ne so ye bra ye bra no ay odifo pam na yi ha wo ne ye de jai Lawson FM enti aha wo be sa ne enyi fru so ofam munyi ni nyina free me so amepe anu akuma no so ye ma no nwale pa chai on de enye bibia ha no ono nusu ban no akuma de totobi nkwai pun be me yo ye bebo ati mpache ofana me nan
Bibia yemi by inside na I say wanya kura one ewuna apupu mu mitia sometimes mitia boss na eye me na kame makuma so kafra na mpache wo so ne be ma bi ahia no agya no me ma se na ahia mpacho me ma ne li omodoso adai o to sensensen da kon kata bongo tu aprem ena o to ana oba ofanya sa o se bia woni no okoyu ya no oko woni no ho na se bia sometimes kwa o threaten say bia menyam no oko o de so na ra na de ko so na ra sai de o de ko so na ho man ntre baby no odwane no oko na mpache wo also walele nkua no mo de mpache we de hu ofa ya no moka why mo na eka mpache mo mini o mo hia se ofa mpache mo si ekoyi star bear pa na yi on mo kanfo star bear Adolfeli Mempre ma wonya ye di nbe ye da hobo ye say wo ye rough na kofa baba obi aso onyi you star woni be ba so na wo fiefu afra yituma wa wu na ada ho no ti star be pa na yi memma no mse ye fili ana wunsu star bia bia no so ka ho unim star so hello of me style sounds emu dey be na start the phrase make us we dia luguntu gui no age so gui we dia luguntu gui me da se start be of just me ye bia me eno bi ni say ye pese esuade o esuade zabrenzo de no nkuna bonkola nada ti start bi ti say Una yi style ozu nim ni di ananim ni di. Ofa me nim ni di. Yee. O bebu yai. O bo anim ni din. Bedofo. Nyame nka ho ate. Wa ba hayi nko ade. Minim se onkonne nyampa ochira ebe mo di for pa hwew. Na wa hwehwem ehu ne ekoso na nkasa. Nem se nyankopon tiase na okra tiase. Ebedi so ochina be fro di for pa animu a okono na de se de nko a wade ko akoma to yem me da wase so o asede nyame dia mama sina ofa yenu ba ya se me areho e mankunu ye fru ba akoma de obi nu asabe wonya aware ana se wonya kunu na de ma omokeka wo mo ho no won se e ma ye ha adwene kakra nti no ebi we be fa ha yesu nua we be fa ha yesu we ye de shedum ani adare ene te so omokeka omuti ebubum we die o de abantie bi ye frɛ no posh o se Starbucks for ye frɛ no controns na wanka fry screen no and as over than is enidi it doesn't have a name but abantie do say frɛ no controns you controns minim se no na control ho no a control agent de man bi be kwa wade otu no fo ka chansa akosua wade a wo kwai wo kunu ka se yesta bia ma no aye no ka se control ho na se ma me ne expert se wo kokuntru o papa ti ase a oye mi bie mi huna mane pa ma me le huna mane ampa ai enti wa fa ye nua ben ni ha no droso onu adwuma oye adwuma onya sika onu nso a onya kunu onu nso te se nsem bebre na nani na abre hwe bebi ofiri wo bebeduru ha no nemse onyankopon ebe na bisa de ama no e wo fidue mu a me da se ye abusia niama ekoso ye wiase mpa nkofo fa stressim niama nkofo fam no so bia ka so beka ne dia obi mpo nko no bia babi shema me yasem ya walking wodi etudwai eja so o maame awo mumemu edu baako na edu baako no obaako mpo
empie wo ma be ka se oye star e wo ma obe support nkaifo omunyina ema omunya aware ne omo pe no munya ne omo mpe no munya mmema ne nso nso munya bi ware ne nso nso ampadwalefo ene kyese oba besia to meet na 2 days no nwaare e de oya adio body yayi utumi tena ho no mabra wunware 2 days na day ne kura no hye de wi a ho sifa bekeka wo udwale no pa na wanwale anwumna de wi a wo skin na sifa ye na udwale no pa jese ne 2 days so oba wo so wo nua aduane wi didi chance yi mu a no wagya asi ho no jese wasa wo koye aduane fo fransa na watumi akwakojo ansa ne wakwa fan chance na twetwum ya busia asem we de yesi ye wo ma na ma bi nsonso wo ho emma bi no mo hyehye ho awarefo mo fa we ntum ho fo sa wo yire etumi ye witane ma we nyina ye ne yi a bona ba so unnim ne obi te ho ne opa ye anya ne nya nso ampe ye fa we ntu ye ho fo na afenso ye fa mpaebo enta ye sister ni na busuafo oni ni nuanom na chi se ne empapa mu aba mo ntem no ye fa mpaebo enta o machi enye kwa se ne o kan enye kwa se ye kwa kra na omu hia se ye de mpaebo eta o machi na nka bom eba mo ntem se ne be ya mbetumi aka omuti abom no ma fight e de etia aha na mde wo si like video na share na fin subscribe for mame mo sonfo na akosi ade pa me na me je adwa na mde dwuma de ba wa kwan mu na me ka o sa hanso da so emergency Ghana TV da se ne me sanso anywhere di ehyiamu ebim se mantime nke bi ma na che se makram